Mwiriwe neza, Peter Claver Rurangwa, chano ni ubuvanganzo. Tugarutse kuri wa mwanditsi wacu umushakashatsi, twamwita umushakashatsi ariko yanditse ibintu byinshi bijyanye na filozofiya. None turibaza tuti transcendance na immanence bitandukaniye. Immanence, Dieu transcendant, Dieu immanent, bitandukaniye. Cyangwa God iri transcendent ni ukuvuga iri hanze, Imana iri hanze y'ibindi bintu biriho. Murabona kino giti kindi inyuma, uvuze ko Imana ari transcendant ni ukuvuga ko Imana ibiri hanze yarakiremye, kiri hanze yayo cyangwa nayo iri hanze yacyo. Iyo ni transcendance. Immanence rero ni ukuvuga ko kino giti kiri pati y'Imana. Umuntu nawe ni pati y'Imana. Umuntu ni pati y'Imana. Imana ntabwo iba muri we, nta nubwo iba hanze ye, ahubwo umuntu ni igice kimwe cy'Imana. Mu yandi magambo, muri filozofiya ya Spinoza tubona yuko Imana iri imana. Immanence. Imana ni imana, ntabwo ari transcendant. Imana ntago iba hanze yacu ku buryo iba yaraturemye ikadushyira hari ishobora kudukontorora cyangwa kugira ubutumwa iduha, ahubwo turi pati yayo. Ikintu cyose kiriho ni pati y'Imana. Murakoze.